Enyo todinɔlawo kple nukpɔlawo katã mido egbe ne mi le aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me kple ame siwo la te kpɔ mi le didiƒe ƒe nukpɔmɔ alo nu si woyɔna be réseaux sociaux la, mi de gbe ne mia katã le aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Míame siwo ne va teƒe sia la, mi dɔgbedela Emmanuel e Diama Awudza si ke ne so nukatuma dɔdeasi ƒe teƒe si woyɔna be Media Service Division. Mi kakana Mawu nya kple mi srɔ̃na Mawu nya kpakple amewo. Eŋuti ta miwɔ miaƒe tosenuwo kple miaƒe kukpɔnuwo na mi. Eŋuti ta míado gbe ɖa. Mawu ŋusẽkatãtɔ, ame si wɔ dziƒo kple anyigba, mi de akpe na mi. Mi de akpe na mi, o Mawu gbagbe si wɔ dziƒo kple anyigba. Ŋusẽkatãtɔ Mawu nenye. Mawu yaʋamatsiaʋa. Mawu degbe ŋukɛ nenye. Mawu taganyi sɔnse blaɖidzi ne. Mawu bubu aleke mesɔ kpakpli o. Mi kpe o be nava xɔ teƒe si ke mi lea, parti technique kple míame ko no le microa nu la, wo gbɔgbɔ kɔkɔe ɖeka neva wɔ mi ɖeka koko ale gbegbe be nu sia nu si ke nato le míame nu me la nanyi o Mawu gbagbe la ƒe nya. Eye todinɔlawo mi gblẽ todinɔlawo le asiwo me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me bena gbɔgbɔ aleke maxe mɔ na wo. Mi nyrɔ todinɔlawo fi sia fi ke wolea, mi nyrɔ le Yesu Kristo ƒe ʋua me. Mi nyrɔ fi si ke míatsã mi le kudo parti technique kuno keke la, mi nyrɔ katã le Yesu Kristo Nazareth ƒe ʋua me. Ayaʋara ƒe ŋusẽ mi nyrɔe le me bena nu sia nu me nakɔ na todinɔlawo so fifi ayi ɖe mavɔ me le Kristo Yesu Kristo Nyadela ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Enyo mi sɔ nu si ke megbe mi le de alo nu si ke mi le to la, enyi ƒome, enyi tagã, enyi ƒome. Egbe la dɔla nyɔnua la ƒoƒo ku ɖo ƒome ƒe nu si ke Mawu va sɔ ɖo dzidzi nɛ gaƒoƒo sia mea, asɔ ɖo la mi lɔ. Yo akpe emi da akpe na Mawu ke na bena mɔnukpɔkpɔ sia gasu mia sie gbe be míagava teƒe nyuietɔa le ɣeyiɣi nyuietɔa, mísɔ akpedada na Mawu. Mi le ƒo nuƒo ku ɖo ƒome ke tɔ te ɖo Mawu be kpɔɖeŋu dzi. Mawu enye ame si ke do ƒome anyi eye ewɔ ƒomea sɔ tɔ te ɖo eŋutɔ be kpɔɖeŋu dzi. Mi gblɔ be ƒomea be ke le Mawu be kpɔɖeŋu dzia, enye Mawu etɔ, Mawu gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu vi. Ye le ƒomea mea, Mawu sɔ etɔ be teƒe, Mawu be teƒe sɔ na ƒome fofo eye Mawu sɔ enɔ be teƒe sɔ na gbɔgbɔ kɔkɔe eye Mawu sɔ evi be teƒe sɔ na Yesu Kristo be teƒe sɔ na eviwo. Ye nene be ƒomea kpɔɖeŋu dzi mi le zɔ ɖo. Mi le gblɔ be ƒomea enye afi ke enukewo kpatã mi srɔ̃ so gake me mi le viƒe me, mi va xɔ nusɔsrɔ̃wo tutu do le teƒewo kpatã la, vevetɔ le tsɔtsi ku míaƒe numetoto mea, enye funu ye wosɔ dona dɔwɔwɔ me eŋua. Ke ƒomea enye afi ke wosɔna míaƒe nusɔsrɔ̃ nunyawo sɔ dona dɔwɔwɔ me ku ɖo Mawu. Eye Mawu ke nye doɖoƒe Mawua, ema nuwo le ƒomea me, ena dɔwɔwɔ ame sia ame. Eye mi gblɔ be dɔ ke Mawu na ame sia amea, ezu dɔdeasi ke ame sia ame la wɔ ye ela na akɔnta Mawu. Ye sigbe leke mi kpɔ be ƒome fofo enyi ta, Mawu dze egɔme ku ɖo ƒome fofo ye. Ƒome fofoa ebe dɔdeasiwo ke be la wɔ ɖo ƒome dada ŋutia, Mawu ŋutɔ esɔe nɛ. Ye mi le gblɔ be tutugbã ƒome fofo ke gba nye esrɔ̃ ŋusua, ela wɔ ebe dɔdeasiwo ɖo ɖa esrɔ̃a gbɔ. Mi le nene be nyawo ƒoƒu ɖo teƒe amewo. Teƒe amewo, teƒe gbãtɔa ele nye bena ŋusu enye ame ke ela na kakaɖedzi esrɔ̃a, ela na bena kakaɖedzi la su srɔ̃a si bena yi be ɖo ete kea ƒomea ŋusua ete nyɔnua ebe ɖo ta eɖo la wɔ siasia be nyɔnua la nya bena yi le dedienɔnɔ gã aɖe me. Eye mi kpɔe le Efeso ƒe agbalẽ 5 kpikpi blaeve-vɔ-5 ku ɖo
Petro gbã Petro pagbalẽ gbã tatan pipi amadrẽ mi kpɔ le funu mi ƒo ŋkpoku ɖe ŋuti va yi mi gblɔ bena evegɔa ele nyi esrɔ̃ŋusua ele nye efiɔ le axome ele nye etateƒe efiɔ ke le axome mi la kpɔe le Korinto ƒe agbalẽ gbã eta 11 kpikpi ametɔ̃ efiɔ ke edona bubu esrɔ̃a ŋuti efiɔ ke ebuna srɔ̃a efiɔ ke elɔ̃na srɔ̃a mi gblɔ bena efiɔ ke ele lɔ̃ esrɔ̃a nyɔnu ele do bubu esrɔ̃a nyɔnu ŋutia egba le do bubu eŋutɔ ɖokui ŋutie ele do bubu ebe ahoa kpata me ŋutie egɔ̃ bena kebe le wɔ nenea ahoa me la nye bubu me ba axome bubutɔ bubu me ba axome ye ahoa la nyi nɛ ebuna srɔ̃a ta esrɔ̃a tsã bunɛ ye bubu ɖeɖe la xɔ teƒe le ahoa me ne ame ɖe kpekpe va ɖo ahoa mea ela kpɔ bubu dzesi le nene be ahome teƒe tɔ̃gɔa ele nyi be ŋusua ela nye ame ke kpɔna nyɔnua be sese le lãme be nyawo gbɔ sese le lãme be nyawo gbɔ veveveve ɖe egɔ̃ bena mía kpata minya be nyɔnu be sese le lãmea eyina dzi sugbɔ eku ɖo leke Mawu do mi ŋuti ne mi ku nu mea mi la kpɔ be le Mawu do nyɔnu bena ebe susua ewɔna dɔ sugbɔ ewɔna dɔ de ŋgɔ sigbe leke Mawu wɔ mía susua míabe tagome ma ɖo teƒe ve ta Mawu na nyɔnu ame veve be tɔa ame evea kpata wɔna dɔ ame evea kpata wɔna dɔ nɛ ena bena ela te no wɔ woma nyanya be nuwo ela te no wɔ dɔ sukulu alo woma be nuwo ela gba te no wɔ ahome be nu tsã zi ɖeka ela gba te no kpɔ srɔ̃a gbɔ tsã zi ɖeka ela gba te no wɔ ɖeviwo be enu tsã zi ɖeka ya nene Mawu na bena nyɔnu be sese le lãmese ŋua mu nye nu bara be nyi o eku ɖo dɔdeasi ke wokpɔ ŋkume ne ŋutie ŋuti Mawu wɔ nene ta ebe sese le lãme esena ŋu ebiɔna tsã so enɔna te kpɔ enu sugbɔ to esrɔ̃a gbɔ eŋutia esrɔ̃a si be esrɔ̃ su nenea ela nye ame ke ela te no dɔ sese le lãme ŋua nu nɛ ela no na do ŋuti ebe sese le lãme ŋua egɔ̃ bena agbetɔa bliboa etɔ te ɖo míabe sese le lãme dzie ne ame ke ebe sese le lãme le nyuie ɖea ela kpɔ dzidzɔ ɖo game dzi eye ne konyi fafa alo nuzizi be nya tsã va ela nya leke la da alɔ eɖokui dzi vɔa ne nye be sese le lãmea mu le eteƒea ne enu ɖe dzɔa eyina akpa ɖeka suna gbɔ ye akpa ɖeka kpɔtia ebina yina gɔme ŋgba te tɔna te la wɔ nu nyuie ɖe kpekpe o ta zi ale si ke mía kpata mitɔ te ɖo míabe sese lãme dzi leke sese lãme wo le ɖoa nene wo le dza to ŋkeke ame ŋua ebe nu ye wo le dza wɔ ebe azɔ̃li wo dza zɔ̃ ebe nuƒo wo dza ƒo ebe dɔ ye wo dza wɔ ta ŋusua la kpɔe gbɔ veve ɖe bena ela no dɔ nyɔnua be sese le lãmea nu nɛ ela no kpɔ be sese le lãmea be nya gbɔ veve ɖe akpɔ be nyɔnua be sese le lãmea ɖe ele teƒea edidia edo la do enu mu le teƒea ela kpɔe gbɔ ke edɔ blibo ye Mawu sɔ nɛ edo la kpɔ ahoa kpata be sese le lãme gbɔ kuɖo ahoa kpata be hiahiãwo gbɔ edo la nye ame ke ŋutete le esi ke ela no do hiahiãwo ŋuti emu nye sese le lãme ɖeɖe tsã o edo la wɔ dɔ sugbɔ ye la te no kpɔ do ŋuti na enyawo le egagome tsã enu hiahiãwo gome nu hiãna suna gbɔ le ahome ke ŋusua edo la nye ame ke ela wɔ dɔ ela te no do nene be enuwo ŋuti ye ahoe ŋua mea ebe ahoea ela tɔ te ɖo teƒe nyuietɔa dzi ye la te kpɔ enya ŋua le Timote ƒe agbalẽ gbã kpikpia Timote ƒe agbalẽ gbã etatɔ̃ kpikpi amenyi kuɖo Mose ƒe agbalẽ 6
c'est pas d'accord. Tu te remontes. Atɔlia. Moi, c'est pas balai. Atɔlia. Yɔxɔ ne mi le ma. Moi, c'est pas balai. Atɔlia. Et t'as adin. Pipi adin. Vana asi de ke. Akpe kaka. Sigbe pome fofo nene la nya me ke fiona ma ube mo le ebe ahome. E mo ko tona ina Yesu agboa. E mo ko zona ina dede popo agboa. Pome fofo ebe don ewa etongwa ewa ne. Le negwa ne mi ba negwa e pome fofo a alo esronusua. E do la nye ma ube kpode mu ma ube jila no esi ejike le ma usi ebe so hona mi le keke le mi abe gbojo kudo mi ape nguse o mi ape ngutete o mea ma u hona mi nenia e musua e do la nye e ma ube jia e do la no esi e ji ma ube ji ke so do emea e ye be la so no kplo esua tutugba ke gbe la so no kplo awe apata sigbe pome fofo nene e do la nye ame ke so na nu pata blewu e do la nye ame ke so na nu kudo vevie dodo e do la nye ame ke so na nu kudo jigbode e do la nye ame ke e so na nu kudo mokpokpo kudo mutete ke ma uso ne pome fofo a e gbanye ma ube e gbanye mi ola kpo ma uto e aji ila no kpo ma uto e aji no be pome fofo a mi le kpo ma uto eji ena be na ne mi gbon be ma wa mu didi le mi agbo e gan be kpo de wa e le ahome na mi ila kpo ya le ma ko pe agbale ta wo pipi bla ne vone Marco pa agbale ta wo pipi bla ne vone Mateo ta den pipi we ne bana wi aton Marco pa agbale ke eta den pipi we adren bana pipi we nyi etepe adin gwa ele nye bena kafla aton esron usu alo esron la homia ela nye ameke chona ebe pomeji ela chon ebe pomeji edo la nye ameke avala lesi muse lesi ke la chon ebe pomeji le emode pepeji epomia kakade jila no jibena yo bedo ete yo bedo gomene ela nye vovon li gade ele awiame ke la no chon ebe awiaji emi la poele efeso pa gbale ta aton pipi bla vevo aton vana pipi bla vevo nyi ila gate poele Korinto pa gbale gban eta adren pipi ameton vana aton ila gbate nkpo nene be nucha le ruti pe agbale eton pipi a si de ke esron usua edo la lon sua ke goyi de pepe mano emeo do kwito jiji de pepe mano emeo ela lo efa sigbele ke ma ucha lo mi fa nene ma wa use o pata le si ke mu le mi asio voa ma u lo mi fa nene ta sigbe esron usua ma we so do da si ne bena echala lo sua nene dokwito jiji alo goyi de pepe ma pase do tepe adengwa le nyibe esron usua edola nye kpode mu dola nye ma ube kpode mu ke esute na nusi anu su esi edola no kpo ebe musia ma ube musia le me musia ke po ma epo no patanta ke ma uso dade etajine a egon be ta edro na gbare pepe ta ma uso musia ke le eyesi sigbe ma u nele ke su edo krisia eso na esron usu eso na etole ahome ta edola nye ameke ela no kpo edo kwile nono me wame edola kwo nono me wa be yisu edo kwije yisute de ya wo edoda si ke kpo ekpo nkume ne le ba home edola nye ameke elena funuvon wa elona nuvon la ko mo popo be na ye la pede nuvon la nti ela trole epe nuvon wo wa yome la va ma ube emoaji edola nya etotete ke ma usone ela sodo do wo me ela wo do be na nuvon ma no yebe ahome voa nuvon la ebe tepe le kususu be na ela va tro le ebe movon di aji
edola wɔ ebe dɔ nusua edola nya etɔ tete ke ma wo sɔnia edola nye edola wɔ dɔ bena ntɔ esigbe etɔ nenia edola do dzesi etɔ tete alo ame ko nyi ta ke ma wo sɔ do ŋgɔnia ntɔ do la do bubu wanti ado bubu ame ɖe kpekpe ke le ta ne ma wo sɔ do ŋgɔnia ela do bubu ŋti ela na be ebe ahoe ame tsã nene be nɔnɔmewo ela yi dzi le ebe ahoe ame le so kaka miabe esubɔsubɔ ƒewo miabe dɔwɔƒewo edua me kpata la ŋutsu ɖewo la nye ame ke dona bubu etatɔwo ŋti egɔ be ŋtɔa etatɔ gã ɖe be nyi ye la nɔ nene ba gbe ela nu de nene be azɔli le ebe ahome edo la nɔ kaɖeɖe me kplikpa kuɖo mawu do la nɔ kaɖeɖe me kplikpa kuɖo mawu mi la kpɔ nene be nu le ebritɔ ta tɔn kpikpi wuiadre ebritɔ ta tɔn kpikpi wuietɔn emi la xlẽ ebritɔ ƒe agbalẽ ta tɔn kpikpi wuietɔn gblɔ bena ke mi de dziƒo na mia nɔewo gbe sia gbe si ale si ɣeyiɣiwo li ale be mia dometɔ aɖeke ƒe dzi maku atri to nu vɔ̃ ƒe beble me o baba ye dzi ke mi de dzi ɖe ƒo ke mi de dzi ɖe ƒo na mia nɔewo gbe sia gbe si ale si ɣeyiɣi li la li ale be mia dometɔ aɖeke ƒe dzi maku atri to nu vɔ̃ ƒe beble me o amen ŋusua ƒe dɔ ɖe asi ŋua dɔ la no do dzi ɖe ƒo na ebe ahoea bena nu vɔ̃ ya makpɔ teƒe o egɔm bena ne dzi ku atria ŋgba do na dzesi nyuie kuɖo vɔ̃e ŋti o edɔ de asi be nyi ne be la wɔ egɔm bena ele dzi dede kpɔkpɔ na ye ŋutɔ kuɖo ebe aƒea kpata eye mawo sɔ dɔ ɖe asi ŋua sɔ na emi la gba kpɔe le Korintotɔ ƒe agbalẽ 2 kpikpi amewo etamewo kpikpi atɔ̃ va na adegua mi ma xlẽ ŋua ya o Korintotɔ ƒe agbalẽ 2 kpikpi amewo etamewo kpikpi atɔ̃ va na adegua mi la kpɔe le funu tsã ye adregua ele nyi bena esrɔ̃ŋusua enye ame ke tɔna te do mawo sɔ dɔ ɖe asi ŋua sɔ nɛ ela no tɔ te ɖe me na ebe ƒomea ava fia gã ava da ɖa be nyi le ebe ahome si gbe leke mawu nye ava dada na mi ye be le xɔ nya da kɔ na mi ele do gbe ɖa ɖe miata gasia ele ƒuƒlu anyi ɖo miata gasia gamea mawu sɔ dɔ ɖe asi ŋua sɔ na ŋutsu be ela no ƒuƒlu anyi gasia game ɖe ebe ƒomea ta ela no wɔ ava kuɖo futɔ ɖe ebe ƒomea ta edo la no do tɔ tete ɖo gbɔgbɔ vɔ̃wo ko si na te ɖo ƒome dzi womu dzina be ƒomea ne ba kpɔ ŋutifafa alo no ge ɖe mawu ƒe gbeɖoɖoa mea ŋutsua edo la tɔ te le ba fɔ ve dzi aƒuƒlu anyi awɔ ava ɖe gbɔgbɔwawo dzi ye ela no ɖu gbɔgbɔwawo dzi ebena viviti be ŋusẽ ɖe kpekpe makpɔ teƒe le eya be ahome o egɔm bena mawua ava dada be nyi ta via lesi mawu sɔ ta teƒe sɔ ne esɔ efiɔ teƒe sɔ nea esɔ nene be dɔ ɖe asi tsã etsɔ nene be tɔ tete tsã sɔ kpe ɖe ŋti ye biɔ nene be dɔ ɖe asi so eŋtɔ gbɔ ebiɔ so etɔa ŋutsua gbɔ ela nɔnɔ ava dzi gasia game mi la te kpɔe le Yakobo ƒe agbalẽ etane kpikpi adre Yakobo ƒe agbalẽ etane kpikpi adre Yakobo ƒe agbalẽ tatɔ̃ kpikpi wuiade mi la te kpɔ nene be nu le efunu dɔ ɖe asiwo be dewo le funu enyigua ele nyi bena ŋutsua edo la wɔ dɔ do la dze agbagba sia bena ekaɖeɖe nyuietɔ ehlɔ̃ be kaɖeɖe ke ena bena esɔ ti nyɔnua va eɖokui gbɔ si gba kpavi nenea nene be kaɖeɖea edo la no yi dzi ehlɔ̃ dzidzia edo la no yi dzi
kudo enya mama le wa nono dome ne nya dia odola me le wa nono dome odola gble odola wo epopo sese la nono yeku nyɔnu agɔme egɔm bena ehlɔ dzedze wa eka dede wa ena bena nyɔnu akpɔ be o yengba nye ɖeka o ɖe yekpɔ ame ke la no ma nya kudoe yekpɔ ame ke yo la no le nya kpɔ yekpɔ ame ke yo la no de susu ɖo ɖu ebe ƒuɖu piava donc Mawu nya bena nuwawo be sɔ ɖu nyɔnua dzi be sɔ va ta nene be nua Mawu dzi bena ne ba no ye dzi le ŋusu gbɔ sɔ ɖo ɖa esrɔ̃a nyɔnu gbɔ nene be nua edzedzia ŋgbate va yina edzi tutu nenye be wova nɔ ɖua susuwo va nɔna afi bu be susuwoa dɔ be susuwo tsa le wɔa eya Mawu le biɔ to ŋusuwo gbɔ ta miabiɔ be Mawu ŋutɔ be ame be ne nɔ kuɖo be wola dze agbagba ano wɔ dɔ kuɖo ano wɔ dɔ le kadede wa be nyago me vevede ehlɔ ba gbenɔnɔ wa edola nɔ wa me ano ma nya ku wa nɔnɔ wa eya ŋudola tsi akpa ɖeka o nyɔnua enɔna te kpɔ nene be nu veve Mawu tsa nya ta wosɔe nɛ bena zia lesi ge nye eta ŋutia Mawua esɔ nu sugbɔ sɔ da ɖe sɔ nɛ bena ke nye be eye si ŋkuvia le eye ŋuti ye ŋkuvia le eŋuti ye etoa le eŋuti ye eŋɔtia tsã le eŋuti ye enua tsã le ta ne ŋudola no miɔ ŋu o enua tsã ne ŋkuvi kpɔa eto sea enu tsã wola me kuɖo wa nɔnɔ akpa asi ɖeke gbɔa ele nyi bena ŋusua edola dze agbagba be esrɔ̃a la no nɔ ebe dzi gbɔ esrɔ̃a la no nɔ ebe dzi gbɔ ku susu bena ela no do to srɔ̃a gble dede ku afɔ dede be teƒe munye be ame ɖeka be edɔwɔwɔ yo mi gblɔ be srɔ̃ ɖepea asi agamea gble dede kuɖo afɔ dede ta munye ame ɖeka be edɔ ŋusua ŋudola nye ame ke nana ta o ele veve ɖe egɔm bena ne lekeke be lia mate na ta o ela wɔ dɔ ela gba wɔ dɔ kpe nenye be ele se wa efiɔ be Mawu gba le biɔe edɔwɔwɔ kpe bena ebe ƒomea la nɔ lãmesẽ me le luvɔ me le gbɔgbɔ me le ŋutilã me le go kpata nua ŋusua la wɔ dɔ sugbɔ bena ebe ƒomea la nɔ lãmesẽ me kuɖo ela tɔ te ɖo dope nyuietɔa me Mawua ebiɔ nene be ŋusua si munye bena ele bɔbɔe ɖe vɔa Mawua esɔgbe bena ele dza wɔ nene be nu kuɖo ŋusua bena ƒomea be atɔ te ɖo dope nyuietɔa dzia ekpɔ ŋkume nɛ egɔm be Mawua ela biɔe akɔnta ta Mawua mu de ta to le mia gɔme kpɔ Mawua mu nana ta o mi de o vɔa Mawua ekpɔtɔ le xɔ mi nene ekpɔtɔ le lɔ mi nene ekpɔtɔ le sɔ mi ku miabe gbɔdzɔgbɔdzɔ nene ta ŋusua tsã mu nye ame ɖe ke la na ta o mu nye ame ɖe ke la de ta to le me eɖo la yi dɔa dzi ye nenye be ele se wa efiɔ bena Mawua egba le biɔe be ne wɔ dɔ kpe Mawua esɔgbe bena ela yi dɔa dzi kuɖoe kaka ebe ƒomea ela tɔ te ɖo dope nyuietɔa me eɖo la nɔ balance dzi ne Mawu ŋutɔ ela kpɔ dzidzɔ ɖe eye si gbe ƒome fofo alo Mawu teƒe nɔla le aƒea mea Mawu le nɔ teƒe be ela le enua me wo ƒoƒu eye Mawu ŋutɔ ela kpɔ dzidzɔ ɖe ŋuti ne nya ɖe le ƒome fofo sia ela ke etsã la sɔ de sɔ kpe nya gbɔgblɔ ma sugbɔ donc Mawu ne ve miasɔ de dɔwɔwɔ me bon eya sɔ aƒe be miahu ka ne todzinɔlawo 93 04 38 38 93 04 38 38 blasi ɖeke vɔ tɔ̃ naleke ene blatɔ̃ vɔ nyi mi le radio JVA Jésus vous aime ne nya ɖe le asiwɔ alo dzi la gblɔ nya ɖe la
mɔɖeɖe le bena eka le huhu ka le huhu no abiɔ nya abiɔ se le asi wò enya le didi nɔ edidi mese gɔme o esi ke mianɔa va ƒo ƒoku ɖe ŋutia enyɔ le wo be abiɔ nya ɖe se mɔɖeɖe le na o alo wòdzi la sɔɖe sɔkpe la ele mɔɖeɖe le na o nusuwo mi le to dzi ne nya ɖe le nya si la mi ɖe ɖe go ke ŋgbe ne madzidzi wa kɔsi la ɖetɔ me va yi ɖe nyɔnuwo tɔ tsa dzi eya ye ku mia nusuwo no le to dzia ne nya ɖe le asi o alo nyɔnutɔ tsã ne nya ɖe le sia ete biɔ fa nya biɔ se be yiyi ya alo ɖasiɖiɖi me yiyi la nu si ko mi le gblɔ so gɔmedzedzea kama na fifi ya meka ɖe dzi be wɔ nyuie na ame ɖe ela te ke nu la ɖi ɖe ase lo mi le to dzi. Akpe ke mi le ye dzi le gblɔ bena Mawua enya ke ŋgbe esɔ eta teƒe sɔ na ŋusu ye mi gblɔ be dɔɖasi sugbɔ ku ŋusu ŋuti enu ke ŋutia eta ŋuti ye ŋkuvi le eta ŋuti ye to le ŋkuvie kpɔna nu eto sena nu ke ŋgbe kpɔtiɔ va yina edzime wu afɔɖeɖe kpɔtiɔ eŋutia ŋusua edo la nya bena Mawu elɔe sugbɔ ŋuti esɔ eta teƒe nɛ ye ne fofo lɔ sugbɔ be sɔ ta teƒe na alo enyo yidzi esɔ ta teƒe na wa matati o ba nye kuviɔtɔ o edo la sɔ edɔa tsa bɔ ɖe ŋuti eta be edɔa tsa bɔ ɖe ŋuti na o ŋutia Mawu esɔ dɔ wɔwo na wo ye Mawu tsã egba le nɔ te kpɔ wa be akɔnta nana. Alo meka ye fi kɔ yɔ mi so kɔgbe dzi vi ɖe alo ƒonuƒo alo mi le se ŋkɔ ƒonuƒo mi ta flatsɛ no dza yɔa no yɔa ate dze le radioa gbɔ vi ɖe eye na kɔgbe dzi ne miate se nu si ko le dzia alo nu si ko dzi la gblɔa ta flatsɛ lo yo kea akpe mi tamiɔ mia nɔvia ela trɔ va mi le gblɔ bena ŋusu ɖe kpekpe kpɔ dzidzɔ be yenye ta yenye fiɔ efiɔa edɔ sugbɔ kui ye Mawua ele ku ɖo ele edɔ wɔwɔ wa me efiɔ ke etɔ le fiɔ be zikpui dzi kpɔa ela si te be o efiɔ ɖuɖu ati o awo kea ewa mu nye ŋɖe ke exɔe so edzime o. alo donc ye mi le eya ŋuti mi le gblɔ bena ewo ko nyi ta alo efiɔa edɔɖasi ke Mawu sɔ na woa ne le se ŋu na wa odo la ƒuƒlu anyi atrɔ yi ame ke na dɔa gbɔ. alo meka ye fi kɔ yɔ mi so enyo mi le to dzi 93 04 38 38 93 04 38 38 mi le radio JVA Yesu lɔ nyawo gbɔ Mawu lɔ nyawo gbɔ gbogbo ɖe ŋutɔ ewo si ke ne le ɖo to la ewo ke ne le kpɔ nu alo wo si ke dza va se miaƒe ŋkɔ la Mawu ne yirɔ bena ne nya ɖe le dzidzi na woa alo ɖasiɖiɖi le alo nya biɔ se le la mɔɖeɖe le. Mi le gblɔ be dɔdeasi be nye ta edɔdeasi yo ke ŋgbe o la ɖu dzi alo o la kpɔ ta nea o la wɔ dɔ sue ŋuti ye nenye bena o le dɔdeasi wɔ ame yiwo kpɔ be le se ŋu na wa. alo madame Yeji. Alo
enyo yeji yo akpe ile ba wa si mi kia ne okpo be na allo aha wa me ka fiko emiso allo mi le se nko na mi nko allo oui yo nko na mi lo wa ponpo aha aha Allô? mi le se yeji Allô? yo ya mi le gbron be na dode asi benyi ta le keke dode asi a le doa ne omte le wo ya efion be tami ande me omuse o nde gome nywele o alo agbagba jeje wa mkpodo etepe o omudo la tati o alo omudo la detato le gome na dode asi wo odola troyi ameke na udoda si agbo le eklopo anyi me allo le se me jo le mo agbo vire ayo ko fiko so aha bonjour me ka onyo fiko so odola na opuklu anyi sugbo egan be mi akpata mi nya be na allo Alléluia. amen me ka onyo fiko yo so On a des réseaux de comptes. aha Car ce qui va se passer, c'est que nous ne pourrons pas. Là, nous ne pourrons pas. ewa ejare akpe kaka yeji emi le mi akpata mi nye kulebe na ma mu bio na mi de ke mi mate well ye be la so na mi alo mu so na dode na mi ke nto mu le me kudo mi o me de pepe ke bio mi kwa nto le me kudo mi eso gbe be ile ja we kudo mi be na mi akpata mi la po jijo eye mi la gede ebe ya yira me doda si ya wa ye enye mo zonzon na mi akpata be mi agede mi abe ya yira me enyi mo zozo be mi agede mi abe ya yira me ta sigbele ke mi gblen va ya pome me alo sron de pea enye nu me toto tepe enye dowowo tepe enye enu kewe onya be asodo dowowo me entia ne oso le do dowo me ye mu le yi sigbele ko le jia odola nya me ke kuna kutri odola nya me ke gbona jide odola nya me ke bobo na dokio ano troyi ameke do idoda si ana ugbo kaba kaba ye odola nya chambe na edoke mule wari ele kpede esronya ntia ele wonyuene a ele kple gogo nyento a ele kple gogo mawo a biabia do wenwa ke mi la no wona mi adokui ole we pepe boade ele na be okusron wa mi gbale gogo mi anono so wa mi gbale kplikpli so wa mi gbale se mi anono gome so wa mi le de afo de yingo a won to ade ole po jijo le me a ole po njiji le apo do wa me a nenye be nenebe nu omule po njiji le me alo omule po ngo yi le me a o mo de le be na mi la doje ola mi okusron mi la doje ola biese nu kewe ya kpo be na ehin atututu ye la wo anu nu kewe ye la wo ye ela na be na ye chan ye la kpo njeje ma efion be mia unyonu wa ma so edo be mia kpede mia sronti be ochan ola wa be doda si anwede ola ho ya yira so ma ugbo
obe ma wa edo dɔ asi na wo wole wɔ pɛpɛ voa miawoe la kpe ɖe wa ŋuti ye wola wɔe le nɔnɔme nyuietɔa nu ena bena emɔ ɖeɖe le be ŋusua kaɖeɖe nyuietɔ ne nɔ woku srɔ̃wa dɔme asẽ kaka sugbɔ ne nɔ woku srɔ̃wa dome ye enu kewoe mi la no dɔdɔa mi anu dɔdɔ nu kewo leke bi la te kpe ɖe ŋuti wo aɖɔa itsa ela wɔe mawo la te ŋutɔ edie la kpe ɖe ŋuti o bena awɔ edɔ wa nyuie ɖe. enyo akpena ma wo onume toto anti nu si ke ne kplɔ mi va evelia nyi nadzo yi ɖe ablɔtigbe me frɛntigbe me enyi bena média c'est division cours biblique par coïncidence. Média service diffusion cours biblique par coïncidence. Allô? Allô, papa. Aha, mais quand il fait comme ça. Le vous est le votre Aha, enyo yedi. Bena ma pele. Mon Seigneur, on est là le Seigneur. Nous sommes en accord, mais nous sommes en accord. Mais là, bien quand nous sommes là, c'est eux qui vont se faire et qui mettent nous sommes là. Mais on a un autre, on a un autre, on a salaire, est-ce que nous avons enyo donc ala do ezande yo tata sa ma wira o mi gblẽ va yi be na nyisɔ ke gbana mi le dza yi nyɔnuwo be akpadzi voa kpoe ɖea si gbe le ko gblɔa mawu sɔ mi da ɖe teƒe ɖeka bena miakpe ɖe mia nɔnɔ ŋuti ye mia kpata mi nya bena nyɔnua enye kpeɖe ŋutɔ na esrɔ̃a voa ɖoɖoe le dɔ ɖe asi ɖe kpekpe ŋuti dɔ ke mawu na wa dodo le ŋuti wonye be asi tekpo awɔe le ŋuti la me alo awɔe le kafla eke ma kpe ɖe ŋuti o ma kpe ɖe ŋuti o me o alo awɔe ku veve sese o mi la na anyi mi la gblẽ mi la de ŋgble eye mi la kpɔ bena leke mi la wɔ ye ela kpe ɖe mia ŋuti ye ela nyɔ ela dze mawu tsa ŋu ye ŋuti papa la na anyia nene be afɔ yo dena amu nye be dzizizi be nyi bena awɔ dɔ asɔ kɔ ɖe alɔme na srɔ̃wa awɔ voa munye tsã bena oya ova tsã bena esrɔ̃wa kpe la no wɔ nu sia nu o mi trɔ zu hlɔ̃ mi trɔ zu nɔvi mi zu ƒomea ame sia ame la so etɔ va voa dodoe la nɔ ŋuti o mi va nyisɔa ne nya ɖe gbalẽa wòla gbate biɔ fã. enyo yo mi le pompo kuɖo miaƒe cours biblique par coïncidence anti nusɔsrɔ̃ enyi c'est une étude biblique en 26 leçons. Donc en faisant les 26 leçons, vous allez parcourir toute la Bible de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça aide beaucoup, ça fait réfléchir, ça fait méditer. Tu vas découvrir beaucoup de choses dans la Bible. Ce que tu n'as jamais vu dans la Bible, à travers ces cours, tu trouveras des choses magnifiques sur Dieu, des choses extraordinaires. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà commencé, qui ont abandonné, qui sont allés retirer les cours dans les pharmacies ou dans l'auto-école un peu partout, qui ont mis ça dans leur tiroir. Nous vous en supplions, aidez-nous. Ça coûte cher, mais on le fait gratuitement. Nous ne sommes pas une église, nous sommes une mission internationale qui veut amener des gens à comprendre mieux la Bible. Donc, après avoir terminé ce cours, il y a des récompenses à recevoir, ainsi de suite. Et pour pouvoir faciliter la tâche, nous avons remis tous ces cours-là dans certaines pharmacies qui sont proches de vous. Par exemple, ceux qui sont à Clicamé, Torti, tout ça là, nous avons mis ça dans une pharmacie ici qui s'appelle El Shaddai, en face de l'Estao. Nous avons déposé aussi à l'auto-école Petit Jésus, en face de l'église catholique, à côté de la boutique ODG Optique à Dieu la gloire. Allez là-bas, vous allez trouver. Ceux qui sont à Goué ou dans l'environnement de la Goué, vous allez à la pharmacie Adonai. Pharmacie Adonai, c'est non l'un de Philopathe. Ceux qui sont à Zanguera, allez dans la pharmacie Zanguera, non loin de lycée de Zanguera, sur la route qui mène de Zanguera à Goué. Vous allez trouver. Et pour ceux qui sont à Baie et ses environnements, nous avons déposé ça au centre communautaire de Baie. Centre communautaire de Baie.
Et entrez là-bas, vous demandez d'après le frère Lazare et vous aurez les bienvenus pour recevoir tous ces cours-là. Nous vous demandons encore pardon. Ceux qui ont pris les cours, qui l'ont fouillé quelque part, nous vous en supplions, prenez et terminez pour que la gloire de Dieu Tout-Puissant soit sur vous aussi. Donc, ceux qui voulaient nous appeler directement, vous êtes les bienvenus. Pour demander encore d'autres renseignements, pour nous appeler dans 70 41 09 27, 70 41 09 27, Move 99 48 35 45, et vous allez nous trouver. Tous ces deux numéros sont sur WhatsApp. Ceux qui voulaient appeler maman, vous l'appelez dans 90 34 31 53. 90 34 31 53, et vous aurez vos réponses. Si vous voulez qu'on vous aide spirituellement, vous êtes les bienvenus. Si vous avez besoin d'aide psychologique, spirituelle, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous aider à aller jusqu'au bout. Voilà les deux numéros. Ceux qui voulaient nous approcher, nous sommes à Tocoin Séminaire, non loin, derrière la maison de Toufane. Derrière la maison de Toufane. Nous sommes derrière à Dieu la gloire. En allant, il y a la maison de Toufane quelque part. Nous sommes derrière la maison de Toufane. Et derrière, si vous vous perdez, donc vous pouvez nous appeler et nous sommes là. Donc l'heure est presque terminée. Nous pouvons maintenant vous dire, voilà ce que nous voulons, dire. Donc vous êtes les bienvenus. Et nous donc tout dit non là omi dakwenemi. Maintenant nous avons tous ces mots, nous avons pour les accords musicaux dia. Ne va vers maintenant ni pas voir appeler inti les bonbons mais. Alors les serrer la main. Alors il y a d'autres que on le dit que voir on peut se gommer. Non non aller. Maman les bena adontinao. Et maintenant ba mi yo ça les va yewa. Mi sagbe. Maintenant mia appelé mianti les bonbons me pas dit les serla me pas dit maintenant non non stega alona no nga stele a dit et maintenant nyonyere maune irami maune domi musen ya soit peu bon ya dogbera yo akpe mi da akpe na me ko o pro mi do egbe a o so o senya o mi do ta pra chena me ko le ja yo bo a mo kaji a do nu povide ake a ma wu to ni pagina mi ni so ami ka de jibe ma wu la wo ami si ame elate so ebe bia bia o alo ebe nya so do da de Yesu Kristo be kon papa ma wu nu so kata to mi de akpe na e la be na e do asi na mi ye mi gava gbon ekeji a yi ya mi bi obe na aito ko senya ejike o nya gerua o papa wo muse ne demegbe na nya wo gbogbo kokwe ne klede wa pe jiome be nya si o sere o be wa sele dodo nweto me wa te wo chacha nweto be na wa wo to da si ke we pon kume na wo mi bio dokui bobo mi bio lono mi bio nuti papa blibo na mia to mia so mia vio benade wa dengbleso doda si ke ma o so na wonti wa se so de pebe vivi wa ko ma wo pe yayira wa gede wa pe ma wo pe gbedodo me wa be so de pe ye gi mamle ma wo la church ya kuku na ocha ma wo akpe bena ogaba denya o de go akpe bena oya oyeji mi santi kokwe na le Yesu Kristo ben come mi bio gbogbo kokwe hoto tete le do tepe ya bena e mo nu pata de ogbese bena ne mi vala ya te so nyana ya me ko cha odo nya bia bia wa po gome bubu na nko le Yesu Kristo ben come amen amen.
C'était votre émission Les cours bibliques par correspondance, présentée par Média Service Diffusion. MSD, tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60 254 B Lomé Togo.